Uživajte u filmu. Hajde u krevet, mala čudovišta. Dosta je nestašluka za jedan dan. To nismo mi, već sapotisi. U krevet, mali sapotisi. Morate se odmoriti ako sutra želite biti u borbenoj formi. Nije fair. Ne želimo spavati. Želimo ostati budne kao vi. Da, želimo gledati film i otkriti jedno drugoj tajne. I kakvi ćete zombiji biti sutra u Luna Parku ako kasno legnete u krevet? Pokaži im, Marinette. I što ste odlučile? Dosadni sjedeći pidžama party s velikim curama ili super zabavan Luna Park sutra? Luna Park! Tako sam i mislila. Pa, laku noć, sapotisi. Možemo li ih ne skinuti, molim te? Dobro, ali spavajte sad. Odlično si savladala tehniku kako uspavati svoje sestrice. Ali, ko su Sapotisi, to su mala čudovišta iz kreolske bajke koja uvijek rade nered i smišljaju spačke. Sad kad smo same, konačno ti mogu reći. Čini se da Bubamara postoji još od vremena faraona, ali nema šanse da je naša Bubamara stara 5000 godina. Pa sam zato skinula ovu aplikaciju i analizirala neke snimke njezinog glasa. I prema frekvenciji njezinog glasa ispostavilo se da je to djevojka naših godina. Ajla, sok od naranče. Nismo mi, to su sapotisi. O čemu smo ono pričale? Htjela smo gledati film. A, da, Bubamara. Ona je tipa srednjoškolka. Da bi otkrile tko je ona, samo trebamo pronaći djevojku naših godina koja uvijek Zar ne kasni. misliš da postoji razlog zbog kojeg skriva identitet? Dobro, sad je dosta. Još jednom ustanite iz kreveta i sutra nitko neće ići u Luna Park. Nismo mi, to su... Posljednje upozorenje. Nije šala. Što si rekla o njezinom tajnom identitetu? Trebaju da bi zaštitila prijatelje i obitelj, da im zločinci ne naude i dođu do nje. Nismo mi, Sad je dosta. Ma da, Ajla, nećemo više. Da? Pa sad je prekasno. Ići ćemo u park kad se budete lijepo ponašale. Neki drugi dan. Sad u krevet. Ne želim više čuti ni riječi. Operite ruke, očistite sobu. Djeca bi trebala moći raditi što god požele i na koji god način požele. Odleti, mali moja kuma, i izopači ih. Pa kad bih znala tko je Bubamara, čuvala bih njezinu tajnu. Čak bih je mogla pomoći. Kao na primjer da si ti Bubamara. Opravdala bih te drugima kad god se trebaš preobraziti u školi, boriti sa zločincima, kužiš? Stvarno? Pa da sam ja Bubamara, ne bih ti rekla kako bih te zaštitila od zločinaca, kužiš? Ozbiljna si? Da sam ja Bubamara, totalno bi ti rekla, zato što najbolje prijateljici kažem sve. Upravo si, Ajla. I trebaš reći sve najboljoj prijateljici. Pa dobro, reci mi, jesi li onda ti Bubamara? Da, kao da bih ti rekla. Na-a. Moja je! Ne, moja je! Ne, moja je!